Ginong git kam shnong jangka shnong mau shbut bat jinta. Haka step jangka arterik uyayong arjar punriu haringkat bu MLA ka maur keneng constituency ba Havingstone Karpran kilalit ban kendo yo u Brigadier Rajesh Verma ubadai station commander ka 101 area bat ya ka deputy commissioner ka East Khas Hills ka kong RM Kurba. Kani ke jinglet kendo ka jongki kalong hadia maki sipai ki lazang bantu kelar biang ya ki kam khapot aga kerdop sipai bandrung syaga shnong mau shbut na ka bakam tu kumba ndus pak mita ke jaka kembala keno. Hagani ke jinglet kendo lai don lang du ba I nong dhar rong ba shnong ka mau shbut bat ba I kharkngo rong ba dong nang taki engineer u SDO bat katto ka ningot kinong kit kam shnong. Urang ba shnong lai thu ba ka jinglet pan jingshai u station commander ula pentip bagani ka kam kadan hapeneng ke jingpet jangka revenue department namar keladon ka survey kabla de banle. MLA hawa jingkren ula yathu bo station commander ula pen I yakimap man pen I yaki jaka ki bahap hapo ka jingpet jong kispai. Henry MLA ula pen na ka boong ba ya ka gate de ban weng no sya ka jaka ka bahap hapo ka jingpet kispai. Bat kanwan ra ya ka jingsuk ya kinong snong ki baya linti. Ulong ba kispai kila kamru ya ka jaka ka bahap ka snong jenta. Bat kila kloy ru wat ban kam ya ka wa ka badan ha kani ka snong. Haka badi begini UMLI ulakan type mardor namar kani kawa kadan naduk mensua syaban wan syong wan sa ksipai. To haka manukong namla klem da ai kuble ya I MLA jongi ibat rangkat bat ngi hapo jone kapor te nakaliang jonga kom urang ba snong ngadon ka jing sokya haka bai dei bat kane ka surok kabaki sipai kilakam lah katu kan ni benai lanir jantap snem baya kane ka surok reus pak mitar ki ong bait bakadei ka jongki te men step iwan bat kendu ya u station commander 101 te ngipan jingshai na u haka bai dei bakane ka surok te na kaliang jong u umpat dala ban ong ban yathu syai haka bai dei bakane ka surok reus pak mita namar ba ong ba kane ka kam kadang sa po ka revenue department banyo ka report namar ba kadon ka survey ka ba ka revenue department ka wan banle yakini ki jaka sipai baro khoit te hadin jong katapat ngilai ban ya kendu saya EDC kanang banyo jingshai lane banwa jingtip halo jong kane ka report kaba ka revenue department kalale tenrei nakaliang jong I madam DC ru I ong ba yamanta ngidang up ya kane ka report hadu mata ngim padyo nakabay day bat ki kot kisla ni klemra IA namar ba nakaliang jong I kwa tang bansu yo jingshai na u mo hakabay day ba kane ka ndrus pa mitar te hang tu ka jing yakandu bat u nakaliang jonga ko mor ba snong ngong hiba ya kagit ikwa bai ba kenria na kane kabaladon menta amin road pen kenria bai sika jaka joki bat na ngalaong hiru ya u ba ka solution ka bahatam dei bai ban ke fencing bai baro aliang kanang banam don syo kano ka jingwet hadin habot bat ngalaong hiru ya u ba bangi klem kam watang si insiru ya kajaka joki namar ngi sung thu hi ba kajaka joki kadon habaro aliang rei ka bangi kwa mata dei be tang ya ka surok khnang ba upai ba nang song snong po jong ka snong masboy unyo alai loy bat ngong hiru ba kane ka surok ka dei ban dei be jong ka surok jong o pai ba ne ngilayo kalat ni kapan ya kentu ya Brigadier Rajesh Verma di station commander gini ka GOC 101 area po office uran ni civil hospital but ini lang meneru banga nakaliang gini ke official subludi lagi engineer tentang soldat jeng musibut but iway ramadong musibut tentang soldat jeng ka song centa but ki member jeng ka isi song centa
te benengkong ngelayo kalat kawan ikan ni Brigadier Rajesh Barma stesen komentar ini ke Pancuran area pan penpau itu ke ikai bagi layo banyak tai buat assembly dah lai sin lewat kalau itu ke terus pak kita stretch kapa sipai kikam bagi tik cuki mana ulah peni ki map nasidong bat ndai lapni bon ha taki cakar jungu dai ketop lang riak surok kapa terus pak kapa jisa kanika kasidong ladan shwa banik ciwan sipai pat surok ladan shwa ciwan sipai pat kemnu ulah mat penpau ini terus pak mitar ba kedai jungu dikata ngala penpau ya kecim pun jungi but ulah ruban le fencing tang ke cakar jong dai ban lain doi ke juga ketika kit ada ketika surok terus pak mitar kapa le batai suram tan bat ni garun kersan ke tawaj ke sidom ba ketu ka terus pak mitar kemulang mencuaru nak kelang diru la maintain gitu ke surok dan rei ukam gitu rei ha kita sekar juga ngemla ban ong ei rei surok umdai ban kam kalau ngecakar juga ba one shot surok pat ka sidong ban ji ke jingon sipai kematin baru kita ketip tingin sis ba begitu kan ship jong tu kan terus pak ngimdai ban anak sipai nya jai be sipang te uru speni di map mau ile ba kam bet dei inem song thai hi bang yo dia ciksai ni kementau ong ba katakan survey kena depth but upset report nak revenue department dia kata halo kata tu ina lej kedu di siru ban penpau kata cing penkloi ban yo no kata survey report but halo gani ka kawai pat ka issue wade po Song Cinta ke ba connect langi gini ke Happy Valley bagi Song Cinta ha ke ba kena kalian ke Police Department kena sanction pan sinai ke surok halo ke wa amkan kini ketika jingdawa la stamba jong song amar khamtam polir ba gini ki dong song dong bala gini kita school kena one cross ke wa maka ka kiu gini ka water level but kapan pa yu ni station kemendaru i kata jinge mo ke belas lamba tiwong kini kita cakap jungu, nongkong uang ba dan ba ukam si kawaru ni kata ngam objek, ba beli hak ban kami kawa. Te nangta uang ru menap kita ka survey report, ikan ni survey report ang up, kerang ba yo cingsang, tinggi up kita ka survey report, kerang ba ngin yo ban sinan di cingking, ini buat cinta, kerang ba kan yo ban perangkam. Terus kini ngila bancur ba uru de ban corporate kena bahag miat wong hi ba uru kloi ban banai ai ke berangkam cukup tain ba tinggi pet andang layo ka survey report kena ngila ban budin yang kam ini song thai ini kam arti kisnong ke ba kena jingat ke pos kapor ini budin ba hol kani la pa disease sin ba yong hi ban kitkhia ban kloi ya kata ka survey report kena ba ka kam ke jam kan yo ban stang no maka tu ka mo menang layo kita ka proceeding ke ba la penya tu chief minister deputy chief minister bagi ke officials hang tu la tho sai ba na kilang army kina kular ban don su kan obstruction jimpen wit te wong hi beneru batai tu tisen komandar ong ba la ta pen traffic rules tang ka tai ndai la ta don kan jimpen ain kemut kanya be ti kamnon kono ka jing penuit dengan sipai kata ke jika kemenun bi jongu tingni pet yang hal kata but kama ban ka sisin bagi jing kam try jing stok ting ngasir kesan ke strong ba umdai ban ngim ailat ngin ya yai be sikmat ba umdai ban kam try gini ka rus pa mital ru bastang gaski ba hasam di ra kren hadu paisen lewat ini isu